wende na kusoma accounts kana ne wa ina mbonga makoni na mbeza sasa bayu ina mbonga mayu ina mbonga mayu so nende na manda wene wa rwaraka peka mu CBZ sibone sio sana nathi lakini oso tamondo kuna basi ingi so yino wathi na wafanya kwa woswa inoso lakini ubo accounts na mbonga no ndi na mbeza nini na numa kuma rwaraka ngoka mpaka papa Robert Nekala so na mbovu kuma na mwaka wa tukitwa bikamaka ingo akatatu okunangu apasi niwe ne thiye no sio nenda eta attachment nuno balwa sawa isa isa noma ndome uke no ni manda ka ni attachment kila nani kwa bantu so na mbeta attachments na zio school ta wachangu uli wala na so miambado manenga attachments accounts amambio mbunde sawa after 3 months tu manengi balwa wakumena mina attachment na makule mamba ndike lakini weather conditions siambe ndesya weather musala wende hai na serani kale musa ile muzila kwa nguli yeye okunye mudhina hata nozio ka ilobi na ukamande no romaika biza ino sina kwimi yakwela ilobi banu romosoka na kwa bahati nzio ya mbura wala umbatite yu mwa kwa to ya musio ambeta ndika le kwake twile kwake nekana nako for 2 months oni mandandi ndo romaika na naambio mando mawea makonsa lakini kwa mumela lakini una senga mwana wo tuma hii niyo pau nikenda ya kanzuke soka later hii kyosio tione we kama ningeta wapani wasana isa upani wasana baba doko ni kwa sandu mautuma na ino akaita biona na pita nozio tayano bakubi miongo ile noso no weka na dio tuma tatuma na target na wa bina target ya kunwe nuka na target ya kwa almost 11 na nege bitina mbio mina sana na mwindi atuma ndo unagwa na imba na interest after me ina hangule ndi nona ubyato na koma nikangie ubyata yo mwindi eto misarau ndikola misarau ndikola na mwe nye kuna balwa wa form 4 nakakwata wa accounts na ni duko mo bale ndeno manene ngwika ambe uishwe no ise accounts nundu bati nafaka ndi account atipaka muni kwitu na mwe ambe ga uishwe ndo mbete mawalo makuni you ile ni yoneta mawalo uni ne lazima ngone simo musenge na balwa za washuka mpaka sa form 4 so sioka lazo kina nenga mwindi ekwati munuka ambe you ni kwambe onotwa kwa human resource manager nikenda kwa tawe hapa then akili yako ni asiokie tina ndino akamuni accounts lazima mboweze computer ndize computer lakini kuswesio ya mfano na ile yetu basic yes na ndiye kwanza naona mundu akwata computer esukamo no enanza sumbinge ndebya word zile jona mundu akwata computer ano na inga yo mbinge by then lakini kuswesio ya brother watu ekala ngomba aina laptop ya wani na ni wokana yo so na mungunezi mna brother wewe ona ndauka laptop ya kuno ni ngwata uya umbundisi okwata computer na kuposi ande kwikawa nekendo mbundisi so ndi noka wewe osumundu ambe onoka kenda vio na kule wanwese computer neli akaleli bala ngwaza ndizi computer nengwaza uya na ningwe ndoma ba kutuma ngwa ino kwika omi na sai sundu esi na ndizi kindu lakini ndwenda wiko beto ndiye ndo embeta na mwe nini isi computer nini isi basics na waiki ndo nisi ambe ni uni ukayomba nite na wewe mudhupyu ukeke interview unu usumbratha wako kana laptop tekalangara na mo brother nenda witukise no mundu sokwa ukwate computer kubosia no mbonia isiro mundu type ya wata na gani mbesa dokumenta ba kwandika hata na ongela na ziata na ndokamunike nokenge brother ndatika nwezi computer bi amboni ko type ambota ko David na type ndatika ungandika maana tatu ambia hii we ndo ko bi ka hata kusida chiwa amboni ndo wika izako kwa hata na mambro ni ana ambia hii ndio ndo ningi kwika shortcut ya keyboard chao amana yana kina mwene ya kangome na kwa nikina na mugulisia ngini munene nizo nakuliwe so na ndi office ino human resource eta wa Mr. Sami Osala ndiye saulo na ndo azungu amili mbesi na kila ni yuo mundu ila na ndi office ni kwake ni wangule nuzi computer na mwe ni sila kine piozi ni mwe ya ndi sisi na sila kine ngakuni kono niso none kwati none interest na ngule kwa ni kwa Musala wita Musala wa nata lakini wewe na kulita lo office ni Musala bala mali ya ngewa ngilitwe ndi chao nozi ba ne ba ngili muza ne sino ya mboke nene lakini ya mbukianga ile kwita ngilitwe na numia ba muza lo so ne tengili 11 na mwe yo kama ngili 11 nimba ne omwe yani kumbe nwende na andika then from there I'm the leader kwa computer kwa accounts department work interview kaleni ndio nangu anu watano mundu andikirwe sito ba namba hilo akani kwa dhukumie 250
nongea kandi kwa ne wani mama ndema thukume chuma kima makwati embesa yana nige sapo kila ngulile mbro wakwa nicho nakulwe then na type neza na nege sapo sasa oprint zine wani print na konisi na zizo bise na ndwana mabangiro la class kini so nundu ndenda hawe na sia muno na ena interest nakwa eta wamisa kama undi ko la mwe kuyo nona nze ise kite go ko ambia ye na mwe nendo print kinu kina print number ya nuni number sia na nundu ba ni mbingi ba si ba na yo ino okia ayo ndo mbone ba bini ya print no document so none kanezi we ne wayu ambia we pero mundu wa etina wakuna uya muko ofisi wa messenger wako umone uya enduka thukumanga uya kashus kuma pa unaambiyo bundi kwa uya kwandika titi trigger money transfer kwandika check si ofisi anaambia fundisha musala wako ambia woka wakele na ne yato ndie si computer yuzo wa computer kwani fundisha no mani muna interest yusa isino wakwata mbesa oto modo wa computer yako ndio kwa malubulu nuko kwa ngatuka nengo ngilile ni mwindi ndo ene interest na kona anu mekile tayari tukwane saili ndio kwa saa umesha na mwindi amanyana kwa nengo bungo ofisi ngo ka bingwa kumela ngema saa 10 lituro mpaka saa 10 na ile nende na kundisa computer lakini oneka nini industry ya uya then from there within 2 months na mana computer lakini abo hapa namba twende ya na uya wako adanda na mbio tejo mambo mako mamos itina wa amia kwa ile twende ndo kumanende na uya kwa nini kumbe kambu ni osete loan ya 700 million za tukanwe binga wana limba under receivership with mtu amukitwa ya askale meka muni yeso kuma tewe yo meno mwenda amusinyonde weya bayo mungisino situ zika muni chose abingwa abo twabyo rama makwani kwa court twa kuna miba kubena tya twende no mmya kwa numitu no mmyo lelo ntwanda manite weya bayo ndonge twama twika ndonge bikali na manano na ikata yiba awe kweti ile babika ni babika na rozie kumala numete no wa usoli no akolile pyo bini kambu nini ndia kola nika mnisole lwando bini tumia computer kusolando nukanga kuna bisa na ndiendo sola pyo sobe kalena na ndikwike kale na ndio wote azilingi manele iwe ya babe mbesa mkwata ngabaka no plotini kwitu mundu ena mbadi ndi ngakuno bisa na simu na ndisobyo kalena ndimwete na malawa manomba ndina yani kusoma niona ika lakini ningu kuna maono plotini ona kambu nini ningi nina computer ngamba dina printer so kama ni abiko na kwa mimi yakwa neno kana ngiva hapo mitukiti na neno kama sema yakwa na kolo wa kuzango mitukiti na mukumu ndo kwa ngome mitukiti yakwa na kolo ilobi na kombiza kwa niba na wewe nokaji na ndika mondani na ndiye bawie wewe atika kanisa na nguyo sana ni sobo wa computer chao so sia ni mose ina industry ya computer na gas school mosikwito na mbe so mezambi na na sia yoza tukanisa masai kwa kasome amose mwana kwa mtu uneno monde ni pastor iwa tuika mwalimu na leo sonya computer mundu akandibamba mbesa sia package na kundweke ndokela utetweka ndiye wewe ndio tuika mwalimu wa computer hiyo mwambie kuma musoli woga akaunti woga kutuma woga kukona basi ai ndio watu tuika mwalimu na ni noga wa computer hiyo na ndo mizomete ndisomete lakini na manie ba kuzi numia na doba genjimwe lakini ndina balwa kwa za computer na mbio so media na ina kwa tosia nombia na kwa tambesa mutumia omwe nuna mbalo kuma oya mamuse tukaimo na nduka yema na tuko kwa mbemba na sana wigila sia kwa siambia so mutumia omwe wandikiro na sima kwa mbemba ukambie mwana uone ka wena kinengo kingi uwe wa kunoto aye sangione that is the word la watumia oyu mutumia omwe wandikiro musipi okay no mthuwito ambia woto ayisangione na nuna umila naswane ne ya kwa hivi mwe wo mningwe na tuto esokoni andaje sokoni nduyetwa sokoni tinduku ndi munini bikoro na mama biashara no kuya no kusia mawo ikusie chao mwana munini ndiye na mawo ayo no sokoni lakini wewe abiti